nabo bakorera mu karere kacu ka Rwamagana mu murenge wa Musha, nabo bakaba bafasha abaturage ibijyanye n'ubuvuzi bw'amaso. Murakoze, nitwa Tuyisenge Innocent, nkaba ndi umuganga w'amaso mu ivuriro rya Montevechi Domenico Eye Hospital rikorera mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha mu kagari ka Musha mu mudugudu wa Nyakiriba. Natwe dutanga serivisi z'ibijyanye n'iby'amaso, turasuzuma, turabaga, dutanga rinete, mbese ibijyanye n'amaso byose turabikora, tugatanga n'ubujyanama byose turabikora. Murakoze, tugeze kuri stand y'umufatanyabikorwa Betaward ni umufatanyabikorwa udufasha mu bikorwa byinshi bitandukanye, harimo ubuhinzi ndetse n'ubworozi muri gahunda yo kurwanya imirire mibi, batwubakira amasantere de sante ECD, babibabwira nyakubahwa Governor mu buryo burambuye. Murakoze cyane, nitwa Nsanzumukiza Jean Damascene, ndi umuhuzabikorwa wa Betaward. Betaward dufasha abaturage b'abakene cyane biciye mu buryo bune: uburyo bw'iterambere mu buzima, education ndetse n'ibijyanye n'isengero. Nk'uko mubibona, ano mafoto arerekana ibikorwa byose ndetse na zimwe muri produits ziri aha ngaha abaturage babashije kwigezaho biciye mu matsinda. Murakoze. Dukorera mu mirenge 3: Mwurire, Munyiginya na Muhazi. Murakoze, tugeze kuri stand ya SFH aho bakora ibikorwa bitandukanye nabyo mu gufasha abana. Murakoze nyakubahwa Governor n'abashyitsi muri kumwe. Hano ni muri FXB Rwanda. Hano muri Rwamagana dufite umushinga witwa ESID turengera abana. Ubu ngubu ni umushinga ufite intego yo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida mu bana n'urubyiruko, ndetse no kuzahura ubukungu bw'imiryango ibayeho nabi no kurwanya amakimbirane mu miryango. Mu bikorwa rero dukora kugira ngo tuzahure ubukungu bw'imiryango ni gufasha amatsinda. Abana bari mu mashuri tubafasha kubona ibikoresho by'ishuri, kubarihira minerivare, hanyuma abatabashije gukomeza amashuri tukabishyurira imyuga. Ibi bikoresho mubona biri hano ni bimwe twaje kumurika. Tugiye guha ibikoresho abana 407 barangije kwiga imyuga mu mirenge yose y'akarere ka Rwamagana. Ikindi noneho dufite icyumba cy'umukobwa aho umwana w'umukobwa yigishwa ubuzima bw'imyororokere, kwirinda virusi itera sida ndetse no kurwanya inda zitateganyijwe. Ariko kwigisha urubyiruko ntibihagije, twigisha ababyeyi uburyo bwo kurera. Ubu ni gahunda yitwa umuryango ni ingenzi, aho ababyeyi bigishwa uburyo bwo kurera umwana wabo bakamurinda kugeza abaye umuntu ukomeye. Murakoze cyane. Icyumba cy'umukobwa kiri hano muri iyi stand ya Masenge. Hari byinshi yatumariye, aho twatumaze kubyara n'ababyeyi tukaganiriza, kumva twarangira kuganiriza, ndetse atwigisha ko tugomba kwigurira mu mashyirahamwe, mu matsinda, tubasha kwizigama. Twarizigamye tugera muri miliyoni 1. Masenge, umuryango Masenge baduhaye inkunga ya miliyoni hafi 4 tubasha gukora. Batwigishije gukorana na Beta, ubu natwe dukorana na Beta. By'umwihariko ubu twe turi abahinzi b'ibihumyo. Dufite koperative yacu yitwa Isirere Mashirumu. Turi abanyamuryango 360 mu tugari 3. Twibumbiye hamwe mu matsinda 10. Turi abahinzi b'ibihumyo, dukora n'imigina, n'ubukorikori, dukora ubutente. Muri rusange Masenge yatugiriye neza. Murakoze. Aho dukorera Kayonza ndetse na Rwamagana. Murakoze. Murakoze, tugeze kuri stand ya RIB aho ari muri domaine ya education. Murakoze muyobozi, natwe twitwa RIB, Rwanda Education Assistance Practice. Aho yari dufite center yacu imusha mu Kabare. Dukora kuri CD cyane, nibyo bikoresho twazanye twerekana uko tubikora dukoresheje irerero. Abana badusanga kuri CD yacu yitwa Ineza Academy. Tukagira n'ibindi bikoresho by'abagore by'isuku, Cotex zimeswa, kuko tuzi ko umugore wo mu cyaro atabasha kwigurira Cotex zisanzwe. Twabashakiye Cotex zimeswa ku giciro cya makeya. Tugakoresha n'amatablet. Abana bo mu bigo twita ibya leta tubasanga ku bigo tukabigisha tekinoloji, ibigo byo muri Musha. Murakoze.
murakoze. Tugeze kuri stand ya Ndaya organization aho bakaba bafasha abana baturuka mu miryango itishoboye bafite uburyo butandukanye muri gahunda yo kubafasha kugira ngo babe babasha kwiga. Murakoze cyane Gavana. Dufite activities 10 dukora ariko duhereyeho ku ya kane ni Kigali Children Center aho dufite abana 500 dufasha mu kwiga n'ibindi byose bakomoka mu miryango itandukanye. Abantu bo muri iyo miryango rero tubigisha kuboha ibisekene, tubigisha gukora murabona bari abadamu baraboha ibiseke. Muri ibiseke tubifitiye amasoko muri Germany, muri Amerika no mu bindi bihugu. Twifuza yuko